Nipko umrangso power project langalangpong involved. Ingdeng ingkoira troxy ZKYF Katalon nithom ke plengarni mesen pen kichun. Korkanthi constituency ke parlo tikelang junalong kido PHE water supply scheme amu ke bangwe. Kardom pinyada abirta long pen nilisami marvelous rong pharpi nonarju iktha birta angton pen. India Sarkar pen kasimar lapen kachepahem phupon North Eastern Electric Power Corporation Limited mate Nipko pen umrong solong ki kempon power plant langalangpong trainee phai troxy Adap por phai narkep malom powerhouse kahino lapen bangpho munit avidet. Dima hasaw ahawar kaparlo umrangso kupili alang royalong Nipko pen ki kimpon powerhouse along kasemar pon langalangpong kang bobdak ajok powerhouse ahem penangan kapahino dolo. Labang suan lang alangpong men kang bobdak penajok munit kereng eta tum sitame kachisik dun tong tek the derajok bangpli bangpho bang tek the bang photum kachet heglong le dokoklo kupili aroya dung arai kido tum kachisik mek pen kidosi ke me puta chathan rinti birta tokbo mahut inut Nipko umrangso powerhouse along JE klembangphu Robert paite kithiar pumlong ponsi hemanathu ponbomlo puta birta ribdun long. News Desk Report, Karbiang Long Live. Ingdeng ingkoira troxy havar karbi risonimso rongaje mate ZKYF along preya chiklo niphai phopen narkep surhini ra cruiser kebapor ke hot ponateng mesen pen chun ponsi pre niphai troxy arnian nithom ke chok mate ki jutsi along Karbi Cultural Society mate KCS ingkoira narkep angbong atirang ingkoira photum chetong dunsi aliralon chipi ponsi mesen ingsamjin ben mai pedo. Acham pidut. Andiamo Thomas Council, Community Tendency, OGP रखते हैं, अपन नाराजी तंगो ex Deputy Chairman Andiamo Thomas Council, अलग सुजो हम रखते हैं, अपन ada digital masuk KCS sendiri tidak ada di Cikongon. Pengorad atumapan kemisian lang kapajun ponlong jiapan pusi Karbiang Autonomous Council pen matha ponsi PHE asai kampen tikelang junalong PHE water supply scheme deng ponlo. Bonta ke damtang pinangan aningkan pen tikelang jun PHE atum rongaradapan kilong nang jia lang pitek thedet. Pinpur me bangso PHE scheme pang nipondet pen
Ciklojon ni an bakke radatum mesen ki juna lang long si thidunga ke joy dolo. Seta laso phi ephong lang ki pikang ton kok pena phike puthot lang pitu the dedlo. Laso jok hawar radatum thidunga ki jung chichak nanglo. Nona por an ke bangso PhD hem hai anta pangram susi murim sang an pinno. Teke lang juna hawar laki ki juna lang along akile fluoride ki do kok ajok asona ki so long si ki sung chichak nanglo. Bangso lama puthak Karbiang Long Autonomous Council pendanglok state government sarkar atum an setami chini pamilo. Bangso joksi kedamtang free inkoira ke thom surihini ra isianingkan Assam sarkar pen langana thu kilang minister Vijaya Chakrabarti sitami bangso ki sungpen nang kepe jok jephan banglo. Bonta bangso ki sungpen thirklong akijok wan nang pipon thek the dadlo. Lasinon kachari pon bom parivartan asarkar mate BJP asarkar aphan bangso kisung prabjin pen nang kapejok ji aphan non kiklem pon bom greater tikilangjun dok muka water supply scheme paglongklam alang sun pen nang kedon bom alang prabjin pen patangsi kimisen ki junalang nang ki PG aphan Karbiang Long Autonomous Council along kachari pon parivartan asarkar ACM tuliram rong hang lapen EM atumaphan bangso kisung pen nang kapejok ji aphan puthot tekelang juna hawar arada tumpen chuning riponsi towar chulang pon. Dipu pensar jip kathar Karbiang Long live. Dolomara Cultural Complex along Kapaman pen ingdeng koira troxy hawar Karbi riso nimso rongaje chitini phai troxy arni ZKYF tirikam klembang phu rang sinatarok kangpu ponsi ZKYF rongaje pangcheng pon. Riso nimso rongaje kachipate pangcheng pon piaprang Karbiang Long Autonomous Council MEC Richard Tokbi ahin pen hongjai ingpu pon. Bangso hongjai kangpu pon along Bukajan MLA Numal Mumin OC Dhruba Jyoti Bora VDC Chairman Sarkoy Rongphar Tiriamai pen kilang Charidun Abang Komal Singh Be VDC member John Ingtikathar pen danglok ki ongdungatum chetongdun. Bangso kangpua maya hut MLA Dr. Mumin pen kaningje ponke kachipate along kachetong kidoan ate rangatuma phanta kaching thur pon thekji aphat Varsai MAC Richard Tokbi lapen Karbiang Long Autonomous Council CEM tuliram ronghang ahin pensi long ponpo. Methang Karbi ajutang jubat kachirim kachibi lapen kachibirti ponsi. Hornbill Festival apan kapahai ponji lapen anparta Karbi ajutang jubat aputhak tirthi adang along anta kachini ponang popusi ningje pon. News Desk report Karbiang Long live. West Karbiang Long Amri constituency arlo ingdeng ingkoira troxy ZKYF Birsingki tinalum rongman pi aklamalong kapaman ponalong preniphai troxy arni pen kicheng. Labangso kangpu amayalong maipu Harlinson ronghi pen Japonsi khayalama pangjarpon. Sonsi kangpu amayalong Karbiang Long Autonomous Council MEC di Uphing Maslai VDC Chairman Basakro Pinpo habe doan Amri Sarkari Gambura Association doan lapen riso e jangkado kawe labangso ahut alir alon pidun. Hako hut Karbi akhai pen langrap kido kithak lapen kereng iya dim aklong Karbi hemtun sitame MEC di Uphing Maslai arideng pen ingpu bonsi asona mung do anta maipu Harlinson ronghi pen than piklar. Kedo adim ingpu ponsi rongaje along kachipati pangcheng pon. Ulukunchi pen hemari rongphar Karbiang Long live. Pinia Adap abirta bangke lapan sikang ton iklo dumi thakme kardom.